clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule march ni somni sang ni somni parukania tutuma po khovel boina chanchin tharlang sar zualte kan ngai thau le do nani Fort Leslie J. McNair, Washington Army Base, Secretary of State Marco Rubio le Secretary of Way Pichexet Chena Junglama John Shiat Chen Lo Pani Muni in Ral Khelna Ti Sanani White House Press Secretary Caroline Leavitt Chuan February ni somni le pariata Iran be ani nuwa be la vangin Iran mi sang khal le zathum man thi to thu puang zarin Iran a mun sang sari zariat be ni to in Iran Navy longza somni aya tam kapil ani to thu atar lang bok Netanyahu le Upper Galilee lama siren tiri kani Saron lama surface to surface panga kani in Center Galilee le mar lamram lama po rocket somni manga ka ani bok Kiryat Mona Hezbollah te rocket ka chuin aden fu te anneya Askelon po Hezbollah te rocketin adeng fu bokani Sarkar pui chuan Persian Gulf huam chunga India longlian tangkhang mek somni pani ten Strait of Hormuz simdam taka anron chu asan theina tur a ti fel ani thua soi longlian somni hian India energy mammo na phushu thei turim liquid natural gas metric ton wai ni point panga LPG metric ton wai thum point pahat pani le crude metric ton noi som paruk point pasari paruk anphur dona longlian te hi Indian tale ramdang tani in India anron panvek dona ni Persian Gulf form chunga tanga longlian aron chua theina tur hian Ministry of Ports Shipping and Waterways Directorate of Naval Operation Ministry of Petroleum and Natural Gas le Information Fusion Center Indian Ocean Region te ho nakal tanga malakania boipui ngai le chu sang te an kut kanani heng long te hi an chuam ma hian India longlian LPG phur panni le oil tanker pakhat Shivalik Nanda Devi le Jaglat ki te chuan India anon thleng to bokani India longlian tangkhang mekhi somni patni ania Persian Gulf form chung Strait of Hormuz thanglama tangkhangin adang patni Strait chaklam Gulf of Oman an tangkhang meka Gulf of Eden pakhat tui sena pahnian tangkhang ani henglong lian tangkhang zinga paruk chu Shipping Corporation of India ta anni long panga chu Persian Gulf atangin pakhat hi Gulf of Eden atang thungani West Asia buai wanga long tangkhang ingmusat omma se India long lian te heroin be andatok lawani amairo chu India mi tuipuya izong pathum anthi towa midang palin hiam tuara rampon long a thok chin sian lo an mek bok ani India in LPG a har satna hatok ve meka LNG a alaglu na ber khatar lam an bom chabok sia kongdang zo turin ma la mek LPG hi US atangin tamzo kin alalut dona US atang hian alalut saring thowa LNG po Australia Russia le Africa lam atanga laglu atum mek bok tin tuyal thei sim hi chu Russia atangin Titan longlian local meka longdang pasari local le don bok ma se Russia hian aman tlomin India hi betori don lowal soyani reilo te a tuyal thei man hi India asang velawang ti asoi theilo LPG man chu asang to soi tongin India hi Israel nen anin komi hleya ralthuam po an siam duna masen dona hian eng ti zong main ain rol lem lo Iran po India thian thawania awain rol chuang lo US le Russia thlengin abet chilova rammi puite tan ril ru aseng topa ele bar kan tlak cham lo nan ma ala top mai ani hi atum da ni lo tling ani chuan hun re wak lowa gas lama kan har sana po sut kian ani nge yang chutian ni lo chuan economy a kan tlare ri don bokani abikin ram thanglai mek India tan hian apoi do nani Israel PM thusoi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US le Israel ten Iran andoron nulama avoi khatna tan march ni som pakua sangni som ni le parukhan Jerusalem khopuya press conference kowa athusoi kim sang takin kanron pho chuaka amizo tongin athusoi tlang pui chu
ni somni chung Iran kan do nu hian Iran chuan nuclear bomb siam na tur uranium athifim thei to lova ballistic missile siam chuak thei to heklo President Trump mathlir nei thatak kai suina hnoya US le Israel chuan tumru na lian tak le thil ti theina ro pui tak nen Iran kan beya Operation Lion hi Iran sarkar hlawum na tire tura duana nia Iran hian kumsomni le pasari te meu America le Israel ram le aram mi pui te adawa anaw hla chu America chunga thi na thlengro se Israel chunga thi na thlengro se ti ania arami puite chunga thi na a thlentir mek siani thil tum bulfuk tak pathum kan neya pakhat na chu Iranin nuclear ralthuam anei lo na turin kan beya apani na chu Iran hian nuclear ralthuam le ballistic missile te leinhuaya athuru ma a phindar vek kan tumani apathum na chu Iran ram mi puite hian an zalen na an man theya an ram kal zel dan tura an du thlan na pe khiani kumsomni chung ka soito Iran hi Israel ram tan chau poni lovin Khawvel Pum tan mel malom takani ti hi anni ngai dan chuan Israel hi an kong dal tu sitana te na wania America hi sitana lian puyani Israel hian US hi Iran in do na an hu lut an reng lo President Donald Trump hi tu mai nan thun theilova an du zong an ti tir thei heklo ama zokin misila bibi Iran hian nuclear ralthuam anei lo na tura ma kan la kangai ani atia ka soi le ka sil ani reng lo Donald Trump hi ke lo min ngot thei po ani lo sim US President Donald Trump an Khawvel Pum him na le muan na ta na malak na ro pui taka vangin achunga lom na chang kan hriat atha tin asoyani US le Israel chang dunin Iranian energy mun ma akama sakber ni a soya nilai nia Pars gas field lian taka be chu teran chuan Gulf Rampuma boro kal theile tuyal thei mun ma te beya a chan le tur thua puang ve ngala Pars field be nu hian tuyal thei manasa ngala indona vangin Khawvela energy thon na kongpoi mo tak khara ni towa tuna Iran a mun ma be le hian har san rei tak dai thlen thea ngai ania benchmark Brent crude man hi za panga vela sangin dollar za le pariat chunglam ani hala stock market te atlan hiam lebok Parsi Khawvela natural gas deposit lian ber ni in Gulf Rampuma Iran hian khatar ne nan in sema Iran a Fars News Agency chuan boro kal theida anat le thitfina mun then khat ka chiat ani thu atar langa thoktu te chu mun hima son an nia emergency crew ten kang mei an thel ni na tar langa anwa sarkar chanchin bu chuan kang mei hi thunun ani ti soibok Israeli chanchin bu te chuan he thil hi US rem ti na in Israelin ati ni in an tar lang na sal heya ma seram pani te hian an tia an da cha lo ve thung US General pui nai tak he biela US airbase lian berom na Qatar chuan US soiri lovin Israel beya apu hala Foreign Ministry thupuang tu chuan Khawvel Pum huapa energy in dailo hlawm na da thei tu hlawm takani thua soya UAE point he be na hi adem lebok Iran chuan an energy mun be chan let an tum thu soi halim Saudi Arabia UAE le Qatar ta an che vela tuyal thei le boro kal thei mun ma te chu an bitum langsar tura an tela dar ka relote nuwa ka ani main chua san turin an ti ani Sulkar thum don in dona towa hian amain US le Israel hian Gulf Iran in energy siam chuana mun de chu an la be ngai lova hewang hian Iran point an thenom rama tuyal theile boro kal thei mun te bein an ram be na phuba lain ala chengai lo Iran hian Khawvela tuyal theile liquefied natural gas thon chua za som ni gal na kong Strait of Hormuz chu lo khar towa amang tu ram te chuan asiam chuan mun khoi ani lo wang hian kong khar hi re lo te chau ani an lo be si thin ani Iranin Parsfield be chang le ta be tuma about hi Saudi Arabia Samref refinery le Jubel petrochemical complex UAE Al Hons gas field le Qatara Mesaid petrochemical complex Mesaid
holding company le thlaphang refinery te ani Iranian intelligence minister khatiba tha ani Iranian intelligence minister Ismail khatiba chu tha ani ti anram president an hem ngeta Israeli nilainia thona tanga an kana khatiba an tha thua an soi nuwa Masud Pajeskiana chuan doi jep taka an tha wang hian Iran chu lungai na thuk taka om tia soi Israel in Iran ven himna ho tu lok tak Ali Larizani le paramilitary basis force ho tu Golam Riza Soleimani ate an tha thu an puan tu ka khatipa athi tu hi puanani February ni som ni le pariata Indochan nia Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ania tangkhan Israel le US chuan sarkar hroi tu lokte tukdol nan Iranian ho tu lok le commander tam tak athat to exa pages ken chuan thunei tu te thina chungchanga Iranian te ator pui thua soya an kong chu ma aya nge jo ken kal zel don ti achiang ti soi ni lai ni tu khan Israel Defense Minister Israel kal chachuan Israelin teran abeina khatib chu ti boral ani thua lo puang towa Prime Minister Benjamin Netanyahu ale ke hian phalna danglak bel ngai lovin Iran ho tu lok tu po antan nu chui le be puyan thak nena injom na nei te chu tibo vek turin thunei na kan pe ani ati ani thu chua siamin Israel Defense Force chuan Irana Intelligence Ministry chu sarkarin mi anek chep na le firifia ka thilatia thlopna konga a tho hlok le ti soin tun haya Irana mi puilungoi lo na lian tak an lan tira po khan khatipa hian lungoi lo hoi hotte man le thana chanvo poimo taka chang tian tar langani khatipa hi Iran Defense Minister atan kumsang ni somni pakhat khan President Hui Thita Ibrahim Raisi chuan arwata Khamenei terin pui thiam lok tak tak nuaya Islamic Dan Hazira Intelligence Ministry le Supreme Leader Pisa chanvo sang tak taka chilbok kumsang ni somni panhi khan US Treasury chuan Iranian Intelligence Ministry ho tu nia US ne tanrual puiram telaka cyber kai noya ti buai tumna atel vangin a she kani ni lai ni khan central terana mi pui tam tak pung khomin Larizani Soleimani le tun thatira US in Sri Lanka tui pui kama Iran in dolong ati pilathi mi somriat palite vuina hun manani Iran sarkar chuan Indochan atangkhan Israel le US in anram an beina mi sangkha jathum chuang an thitowa hengzinga hian meichia zanhi somni parukle naupang zanhi pali antel ni in an soi US human rights activist news agency chuan thiza thi hei aya tam ni in an soya thole ni khan civil mi sangkha jathum somnga pali le sipai sangkha ja somthum le pariat an thito tiatar langa midang hriat chian lo thi zaruk somni panni anom to bok ni nan soi Iran chuan Middle East rampuma anram beina hi a chang le ta nilai ni khan Israel a beina mi panni an thia Dubai Qatar Kuwait Iraq Bahrain le Saudi Arabia te bompuak le drone ka aombok Indona wanghian energy thon chu ana kong pui poimo Strait of Hormuz chu khar zel ni in tuyal theiman sang zel ani United States of America le Russia tu nge ralthuam nei thazo kangle ralthuam an nei dan khai khin na hi YouTuber then khat le ziak tu then khat ten atlang pui le Wikipedia en ton chunga an siam tam tak awma wangin keini chuan mi ti ngai lo lamin kan ron tar lang don ani Russia le America te hian engang ralthuam tha nge an neya Indona lo thleng tanga che America nge ding chang anga Russia jok ti zona chu heng ram pani ralthuam kan ron lu chua mi te ti danang lo taka an ralthuam na tho thei dan le achung ril ber thlenga kan ron lep se atang hian America nge ralthuam nei tha Russia ti zona chu iril ruwa chan na thatak alowom ngei be se teang kan soi to angin heng ram pani te hi ralthuam khowela ke kani inti ve ngat an nia khowel dam le dam lo chu America le Russia kuta hian aom ti la kan ti sual lawang Russia ICBM Intercontinental Ballistic Missile kan ti te hi khomwal pui pakhat atanga khomwal pui dang vaka na tura duan an ni in
relate som ni chuanga chaka thlok thei te an ni hloma heng ralthuam ICBM te la ka lo inven him theina tur ralthuam hi Khawvel ram te hian an la siam lo shima chu mai ba ka Khawvel ralthuam hlawom nuclear ralthuam keng thei an ni vek hlom boxia hei tak hi ICBM te hlawom na chu an ni reng ani ICBM a hi chuan Russia hian Khawvel a ro arel ni in ralthuam lama mi thiam tak te chuan ngai dan an neya he ngai dan hi thilom tak ani zia chu Russia chuan tolol RS 24 years te RS 28 sarmat le bulava rual te le topol te hian anti chiang le ome heng Russia intercontinental ballistic missile te hi relate som ni chuanga thlok thei te an ni hloma wang le nuclear ralthuam keng thei an ni wang te hian America tan chuan an hlawom mai ni heng Russian intercontinental ballistic missile rap thlak torot tak te hian America khopui lian le mun poimo te thleng turin minute som thum vel bak an mamo lo awang le heng ICBM te la ka lo inven na tur khopa defense wall tha hi America meu point ani si lo awang hian Russia ICBM rual te hi America tan chuan tor helom vet tak an nirngot mai ni Russia ICBM zinga tor helom ber satan hian nuclear ralthuam aken zo to kengta se avoi khat ka le ka America California state pumpui khu voi khata akap chevek theya UK le France ram te ti cheturin satan missile voi khat ve a ka atoka heiwang hian Russia ICBM te hi hlawom tak chu an ni reng ani Cold War le tu nu thleng hian Russia hi mani lo inven ti thupuya neya ralthuam program kalpui tu te an nia lo thei lo le akoto pa chuan Moscow tap chak zol atanga intercontinental ballistic missile te manga melma te bachut chiam mai hi adu dan le ralthuam kalpui dan ania wangin akoto pa man tur ICBM kan ti te hi anei nga in chi sang anei nual maya chungzinga chuan R36 M2 satan te SS19 stilito te topol te le RS 24 years kan ti te adang tam tak po Russia hian alakol nual maya heng te hi Khawvel le America in adon son du mialo tur te chu an ni reng ani Sukhoi Su-57 le atho pui jet rual te kan sia tangin Khawvel jet fighter tha te na ber pakhatata na Khawvel in kan man tak chu steel technology an nei tha tia hian ani ome hetiang ani ta ka wang hian Russia chuan a steel jet tur Su-57 chu aron puitlin chove ta boka Su-57 te hi Indona tan a thatok ti chu Russia hian Syria rama ISIS helpol te abeina khan alofin fiatoa Su-57 che dana hian Russia engineer te anlom thokhat leya heiwang hian he Russian jet hi Russia thian thani lem lo tan chuan mit timim tu ber pakhat an ni ve ome Su-57 te hi radar hlom ti la kan ti sual lo mai the Khawvel jet dangten melma te zon chuna tur radar pakhat an nei tlang pui lain he Su-57 hi chuan a thlo na panga te hian radar da in radar pali ngot mai anei hem maya heiwang hian he Su-57 aya melma zon chuna ta na jet fighter du thu sam hi lo ve reng ani Su-57 te hian bilka radar te hi an main radar atan mangin he active electronically second array radar hian sangkha zanga somnga TNR module nein meter khat bial tia thil hi kilometer zani ala atangin amu theya ngai ani boka heng ba ka Su-57 in a radar ken te hi melma te thui chuana le fu taka target te aka theida tura tangkai mai te ania wangin he Russia jet thami Su-57 te hi Khawvel le America tana to khirber tur chu ani chiang hlebok kan soi mai haulo tur chu Sukhoi Su-27 te hi Khawvela jet fighter to zinga thok le khata in vorkang sang theiber le rang ber ni in a climb rate hi ara phlak veng khop mai second khat lek chungin meter zathum somruk asanga ain vorkang dor theya hei hian melma jet tenen ain beya nasa takin chung nung jok ani tir theidon ti achiang lebok tuna hian Su-57 hian Satran AL-41 lamangin Russian Su-57 engine big tura duan Isdilia 30 an pe fel le ngat chuan he Russian beast thil ti theina hi anasale zual don ani
tin Sukhoi 57 te hi full steel jet pum hlum tura Russia hian aduan ani lem lova Syria indona Russia in en chin nuwa nasataka titlang chung chho zelin engine air intake bula engine te radar wave laka veng him turin grilli thatak aron mang chole towa he radar blocker grilli hian nasatakin Su-57 te hi aron steel ti zual sot don ti na ani boka US le NATO ram te tan ato khir zual sau don ti na ani bok Russia chuan tolol Sukhoi Su-57 ba ka hian America Raptor ma chon tura aduan Khawvel jeta leu kwalvel maneuverable ne so berti hiala anchal Su-35 te ba ka fighter bomber hlawm jet mai Su-34 le Su-24 te Sukhoi Su-30 te chu Khawvel jet fighter zinga America tana to hupurom berber te anni boka wang hian Russia in America le NATO ram intel khom te alau lem lo hi thilom tak po ani ve rengani Russia air defense system tizong hian hansoi teang America in achuan nemem le America jet fighter rol te hi thlamuang takin Russia airspace a an thlok lut ngamangem nailove achan chu Russia hian air defense system thua thip tam tak aram veng him turatan anei tlatani Russia air defense chuan tolol S-400 tiam te hi an that tur zia chu Stockholm International Peace Research Institute ta mithiam big Simon Wisman an Khawvelin air defense asiam towa thaberani tia alo soi to wang hian melma jet tetan chuan palui chi an ni don lo he Simon Wisman thu soinem nge tur hian S-400 radar te chuan Syria indona khan F-22 radar a amu dan thlak then khat te Russia lam khan an ron tar lang chuai to ani kha tin he S-400 tiam te hi an thatak zetin an hlo mani ti fiana ber pakhat chu S-400 leitu tele leitu ma piang America in shek a alo bak ve zel hian ati chiang reng bokani S-400 battery khata hian missile ka chuana dot pariatomin heng missile ka chuana te hian missile somthum le pahni zel kengin heng missile te mang hian KM zalibial chunga melma ralthuam thlok engpo akap thlamhi amia thei tura ngai niin he S-400 kher hi chu Russia ralthuam ti fuji nga chiar tel lo thei ani lovani kilometer zali dai ami detect thei tur hian S-400 hian radar thatak 92N6E gravestone radar mangin melma zetin hai chil taka aron hai to nu kilometer somthum le panga ahla ami lekpo alabe zel thei thowa S-400 din tlak big zia le thazia ti chiang mm2 pakhat ani vele bokani S-400 hian thlo na ballistic missile mai ni lo unmanned vehicle thleng ama chon thei turin missile chi thum ngot mai amang thei cheu mai boka target hi arualin zathum chuang a chui thei bok sia wang hian Russia melma ta na paltlang hupurom ber tur chu ani bokani Russia strategic bomber rualte ama sa in bomber kan ti hian chinhi in a then theya strategic bomber le fighter bomber kan tia te hian a then than theome fighter bomber te hi jet fighter bom thlak chi te ni in target te tham deu le mi pui chen na kara bom thlak chi te an nia hetiang fighter bomber te hi Russia chau hian nein Syrian war lai khan Idlib le khodanga ISIS te tomna building te kha thelmi lovin aba bom heng mai ani kha strategic bomber te hi Khawvel aram pathum heng Russia Tu-160 White Swan te Tu-22 SM te le Tu-95 BR te nein China hian jian ane ve boka America hian B-52 B-1B Lancer le adang te po akol ve nual bokani Russia bomber chuan tolol Tupolev Tu-160 hi NATO ram tele America tan chuan hupurom rem tak mai ania Tu-160 te hi Khawvel bombara phuri theiber le lian ber ania mani lokhan engine thar NK3202 chu aron mang ta boka he bomber pakhat chu thilti theina ringot po hi rap thlak tak ani ringot he Russian bomber hi borua ka athlok rei thein dar kar som panga jet chol hau lovin athlok thei hem maya athla te hi in thlep thei chi ni in mel maram van sang atanga dive bir thangut ngutin abom pai te chu asur tir ta thina relate ni aya chaka athlo thei box ya wang hian Khawvela bomber la omberti la aswal kherlo mai theani tin he bomber toro jet mai hian nuclear missile mai ba ka Russia in melma te mu theilo steel missile te apai thei boka
chung zinga chuan Raduga KH-57 SM kan ti kilometer sang ni zanga lai ka phak te KH-15 nuclear missile te KH-101 le 102 steel cruise missile te alapai thei boka wang hian America ta na Russia hlom zia ti chiang tu zinga chuan Tu-160 hi a chiar tel lo thei lo renga ni Russian Navy ship country atangin Russia hi Khawvel aircraft carrier nei theram tlem te zinga mi ni in Admiral Kuznetsov le kai shwai tenen an du chu an ron tu chom mia maya tun na ya Ukraine ne na anin ti boina po Black Sea chu America le NATO ram te tlo po theilo turin aron khar mia mai ani kha hei wang hian America le ram dang ten Russian Navy in do long rual te hi ma chon cha kom jok jok chu an ni lo ti an chiang hle ani Admiral Kuznetsov chung zola Su-33 jet rual mai ba ka S-400 S-300 air defense system le shipwreck missile ti hiala an ko SSN-19 missile pai Kirov class te Slava class missile cruiser te Styrikuisi class convoy te mai ba ka Russian Navy submarine rual ten Black Sea an khar meu chuan America meu point paltlang lui chia angai lo chu ani hi kan sia tangin America hi Khawvel buai na lian tham dewa chuan ain rol ve zel maya hei wang hian America ralthuam te reng hi combat approved kan tiang chi ralthuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an theina an lan tir to a Russia kut chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chu tiangin A-10 Thunderbolt le Apache 10 Afghanistan War rin tlak an ni zia ron pholangin Khawvel pian tirata Khawvel in jet fighter ani that ber Raptor le Khawvel thlona siam to zinga sum sian raltam na ber F-35 te rap thak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America ralthuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tun lai Khawvel America nge Russia hi ralthuama chung nung zo kang ti zo na hi om fowa wangin tun huna hian America ralthuam lawm then khat le alok zual deute thapui thoa indona a thlen thuta aman she lo tur United States ralthuam lok le akotop tak zet chawa anman tur United States ralthuam then khat te chu hanbi chiang le don taila kan hun masala ma Russia ralthuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thak zo a hi chuan America nge ralthuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan the nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian amel ma Russia le China anglo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomola tanga ka chuang chi ni lo tui hnuai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya US sian aduani nga chuan amel maram te chu atui hnuai longa tang hian asai pop pom mai don tinani hetianga America ICBMZ nga hlawom berpol submarine launch ICBMZ nga chuan America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an niome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America ralthuam siam thiam mingthang Lockheed Martin lamin ron buai puin America ralthuam zinga hlawom bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani United States hian kumsang khajakwa somnga le panga atang dai to khan ameshal hlawom zualte chu US Navy in do longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tuipui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai anilo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khat lek ka amamo don ti na ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali zet mai ani the hem maya henga bom te hian a than pa thewin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlawm le zual mai bokani
America in Russia ICBM leilama in khuarte olsam taka a target theilain Trident tuero America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America mel ma tan Trident tu hi khoya nge om khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an theder mai si lova hei tak hi Trident tu D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan missile torol jet mai hi tui hnuai thuk taka nisom kwa vel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 missile keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga an ron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani nga chuan D5 te chu an ron tong pong ka chu mianga chu missile lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in mel ma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian Trident tu ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate som ni le pathum chata chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 harpoon te po hi thapui thowa indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lowani tundin huna United States hian Trident 2 D5 te hi man ngal mai thei tur missile za chuang fe nein chu missile te nen chuan Ohio class te chuan tuipuya ro an rail mek chu ani hi Raptor the air conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu United States Air Force so thulkhung big F-22 Raptor te hi aniome America hi Khawvel steel technology aro rail tu le Khawvel obet tu animeka steel technology akheri chuan Russia le China tan LG anni lo zia le chouchi anni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian annem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a chianga Khawvel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po ani mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga radar amu harsa an ni lain F-22 Aero fully steel ni in khoi angular tang point mu harsa mai ni tin F-22 te hi radar thil mu na radar cross section RCS a hian an niam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi radar tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te Aero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi radar mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian war lai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian war lai khan Russia Syria le Iran jet fighter voi zanga somrial le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo paltlang nual ni in Pentagon chuan an ron soi ani kha he thil ataka ni zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo sia in radarin amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge siam mai ani kha Miram airspace le defense area a buai na nei mi lova thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian radar le ralthuam dang laka inven na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa radar von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma radar zun jam lo chui char tur radar warning receiver ALR 94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun somthum jata phum ruk ni in chu chuan melma radar zungjam local chu kilometer zanga da ya hla mi po awa mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in radar an pek zunjam atang chuan Raptor hian a radar on ve mi lovin a radar warning receiver mangin alo mudai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S410 F-22 an hu ma havin Raptor chuan a detect felder don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khawvela F-22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pom phot mai te khai
United States strategic bomber rualte hun masalama khan Russia bomber torot then khat zinga Topoliv TU 160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tun chuma chuan America bomber nei te i han en kwal vele thung don teang strategic bomber te hi anen kol hau takin an voi khat thlo chu man po ato hem hle maya hei wang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chu tianga thlona buai bui man to ani chung chuan America chuan ram chung nung big an ni zealand tirnan bomber engi mozat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian an mang mi mai chu ani himo America hian tun din huna bomber hlawm pui akol nual maya chung zinga chuan B2 Spirit steel bomber te B1 B Lancer le B52 te hi an ni thu maya heng America bomber te hi United States ti hlawm tu an ni me kani United States hian ralthuam Khawvela chungnung le ralthuam nei thaber an ni zealand tirnan steel bomber hlawm pui mai anei run maya hei United States bomber B2 Spirit kan ti te hi radar man thelo tura thiamna changkang hmanga duan bik ni in Kosovo boina khan America hian alo mangdai to mai ani kha B2 te hian Kosovo wara khan US mi thiam ten target an thlan chua zinga za som thum le pathum chu hun relo te chungin an han pindar man hem maya B2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite reng ania B2 Spirit thlo thui theizia chu ichu thiam mai ome tin B2 te hian he Kosovo warlai hian GPS satellite guided bomb chu an lo mangdai to mai ni in soi aum hial ani kha hengba ka hian America hian B2 Spirit te hi Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US wi sathiam ten an chui chuan hu khan he B2 Spirit steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruwa manna hian America ina B2 Spirit steel bomber te Melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theani America hian B2 Spirit mai ba ka ralthuam man thiam bik B52 te chu atu thuna manatan alcohol khiau zuya he bomber torot zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak hle maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paruk hol tlang ani hem maya he Boeing kut chuak hian engine prat le huitni kut chuak TF-33 pariat ngot mangin ralthuam pound sing sari zet apai theibok hetiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chau po hi ram then khatan chuan hne theilo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulo zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang thum vela sanga an thlola in America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po boimap lovin ral bein hun amang thei bokani mithiam bik ten B52 te hi mun la jok le tuipui ral daya mi po bom thei tura duan ania wangin an thlok thui thei boka atui pai lai chaw ring hian kilometer sing khat jali somriat lai athlok thei hem maya atui thun bel phei chuan he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham an hial zo ko me kan thret ve mai tur chu B52 ming puchan hi kumsang khazakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B52 anti hian he bomber noise con hi anema wangin he bomber hi B52 ti ming phua anita ni America hian B52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti big te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi na sataka ti changtlun ani ba ka na sazo ka ti changtlun chho tum mek zel ani bokani tuna B52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thlak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak ania tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala hulova America mi thiam te chuan B52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B52 hian Northrop Grumman kut chuak
ANAPQ-166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B-52 pahnih lek hian darkar ni lek chungin tuipui chungzol mel nuai khat le singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani hei hi America chuan du tok lovin B-52 radar te chu Raythian ho kut chuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B-52 bon dan tur chu soi thiam har satak ani to don ani B-52 hian melma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahnih anei ba ka melma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga melma ralthuam chui chuak zar zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei chu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka hun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le chu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani boka ni sniper advanced targeting pot hian mun la taka melma thil chu engtiang chiange ani ti te engang ral thuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka melma ral thuam omna la jong te chu awa se chat chat thei do na ni kumsang kha zakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B-52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq in dawa hian B-52 hian chol hau lovin melma bein van sanga darkar somthum le pali te me umai athlok kwala ral beya thlok reiber an hial ni in an soi zui tabokani kha hetiang taka American experience weapon hi in do lama chon lo unproven China ralthuam laka achung nung hle nge yang le Cold War laya Soviet mitimim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te me umai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi nasataka ti chang tlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in Khawvel ralthuam service Raptor an hial thei don ni in alangani United States Navy Khawvel ram zongjong ten indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome ralthuam Khawvela US alpha ve nia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arel ti la aswal lowang America hian aindo long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achunghek zel mai chu ani hi America hian Khawvela thil ti theiber ni turin indo long lian te hi an poimu ani ti hi a chiangin amu chiang hlea chu tiang ania wang chuan Khawvel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an ni lova South China Sea an emo Black Sea emo po ni se United States Navy te chuan an du chu an ti mi amaya Khawvel ram dang te tan lo ui pui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang au meu lawani heng America aircraft carrier te hi tun lai Khawvela jet fighter hlom ber jingami F-35 le Super Hornet manga thuam anlani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anal phak lo tila aswalom love ole tikhan America ralthuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia ralthuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi ralthuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia